Rahman dan Dr. Zuhaila binti Zarudin. Together they've garnered 16 Palmer Judo Award points, qualifying for Public Gold Leadership Seminar 6-9 Business Class Double Tickets. Alright, ladies and gentlemen, it's time for the mouth checks. I'd like to invite first Dr. Paul Winstead to present the FAA Ruby to Emerald check of 36,000 ringgit. And Mr. Jerry Young to present the luxury car fund check, 50,000 ringgit. Tuan-tuan dan puan, jumlah yang diterima hari ini 86,000 ringgit. Emerald. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah tuan-puan. Tuan-puan, bagi ucapan yang tepukan yang paling gemuruh buat diri sendiri tuan-puan. Tuan-puan hadir hari ini bukan hanya hadir ke event Triple Diamond Recognition Ceremony. Tapi tuan-puan, ini adalah event di mana tuan-puan hadir untuk membuat keputusan. Siapa sangka tuan-puan, saya hanya bermula sebagai penyimpan emas tahun 2017. Alhamdulillah tuan-puan, hari ini saya dah capai financial freedom dan mempunyai empire lebih 100,000 di bawah bimbingan saya tuan-puan. Dan apa yang saya dan isteri dapat hari ini tuan-puan, bukanlah sebab kami paling pandai tuan-puan, tapi sebab kami ikut cakap mentor. Jadi pesan mentor Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee, dalam bisnes public gold nak berjaya bukan soal siapa paling pandai, tapi siapa yang konsisten buat perkara yang paling betul. Dan tuan-puan, jutaan terima kasih juga kepada founder Public Gold Datuk Seri Louis Ng dan Datin Seri Yvonne Lim yang telah membangkitkan saya dari tidur tuan-puan. Saya sempat tidur tuan-puan, Datuk Seri gelak. Tapi asbab Datuk Seri bangkitkan saya di Switzerland tuan-puan, saya berjaya daripada Jade Leadership Pin, saya berjaya unlock Emerald Leadership Pin. Semua leader-leader yang berdiri di atas pentas hari ini tuan-puan, kejayaan bukanlah tentang diri kami tuan-puan, tetapi kejayaan adalah untuk melihat